Lamia ko lang brad. Ah, hallo! Ist okay, I put Sie on the camera? Ja? Der Fran ist ja noch beschäftigt, aber den kriegen wir auch noch. Unheimlich laut die Musik hier, ich glaube, das wird ein bisschen nerven. So, this business long time here? Long time this business? Ah, yeah? Sehr gut. What's this one in the food? Inside? Shumai. It's okay, I look inside? Yes? Yes, yes, ja. Gucken wir mal, was... Oh, wow. Sieht sehr lecker aus. Ja? Sehr gut. Da ist er beschäftigt. Ich glaube, der hat jetzt ein bisschen Angst. Jetzt ist er ein bisschen am Stolpern. Vielleicht will er irgendwie nicht mit mir unterhalten. Ja, warten wir mal ab für den. How much? 70. What's inside? Chicken pork and asado pork. Also da ist Fleisch und da ist Hühner drin, ne? Anscheinend sehr lecker, gehe ich mal von aus. You sell like a drink? Yes, Okay, maybe I will buy one like this with chicken pork. Which one? Pork asado or pork asado. is this for dining or for takeout? I just eat here. So, jetzt bestellen wir mal diesen Pork Asado und dann mal gucken, wie das schmeckt. So, wenn ich jetzt reinbeiße, mal gucken, was er sagt. Ne? Okay. Yes, yes. I will bite, yes? I will try. Ah, there's a paper, yeah? Ah, it's very hard. Lamia ko lang brad. Okay lang na rin. Alright. So, hallo, wunderschön. Hallo, wie geht's? Guten Tag. Sehr gut. Your cake is expensive? Is cheap? Teuer? Not expensive. What is the most expensive cake you have? The most expensive cake we Yes. have, sir, is the rectangle one, the premium one. Rectangle one. The 880 chocolate cherry. 880. Also 880 ne, für den großen Kuchen. And what is your cheapest? Cheapest one is the cake rolls. Cake one here. The half one worth 250 pesos. Ah, Cake Rolls sind nur ungefähr für 250 Peso. Siupao. There's something inside in this one, in the Siupao. Pork asado. Pork asado. Ah. Pork asado is a pig, yeah? Pig? Yes, sir. Ah, okay. Sehr gut. And you know how long is this shop here? Yes, sir. 50 plus. 50 plus. 50 years. 50 years. Sehr gut. Wow. So, very long time. Und Goldilocks is a very good business, yeah? Goldilocks? Yes, sir. Ah, sehr gut. So now today you have promo. Because you make like this, balloon. Graduation. Ah, graduation. Sehr gut. You also sell coffee? Coffee? Yes? No, sir. No coffee. No coffee. Only sweets like this, yeah? This cake slice. Cake slice. Ah. Sehr gut, sehr gut. It's, I like your shop, it's nice. It's very clean. It's very clean. Your cookies and your cakes have gluten?
It's like a chemical gluten. You know, people there's allergy. No gluten? Oh, that's good. That's so good. Yes. Okay. That's fine. I have one last question. Yes, sir. Dugay na kayo mong trabaho doon, Brad? Ay, Dugay. Tas ka mo, friend. Kini nga sa busy na gid sa ba? Di sa mong tabi rin ko sa buka ni English gatay. May ginamang Dugay na din concert. Dugay na po interview. Dugay na good. Alright. Kumusta naman mo diha atong mga suavage nga mga brad? Stay suavage. Karon mga brad, aray na punta sa mga shoutout kay murag dugay-dugay na sa tawa ka shoutout og mga fans nato. So karon igo-igo na putag mga shoutout dire. Ready for shoutout? Ang atong pangsugod sa atong shoutout kay mo shoutout tani Dennis Bandibas from Sogod, Leyte. Shoutout sa tani user BJ8Z1MU3P. Murag naka-shoutout na ko ani niya sa una pero sige mag-comment. Shoutout to na to balik. Mo shoutout sa tani Balbal TV 4287 ni Ronel Perez 5253. Gikan ni siya sa Negros Oriental. Mo shoutout sa tani Ray Villarba 7533. Gikan ni siya sa Mandawi. God bless you too, my brad. Mo shoutout sa tani Neil Bariga 7569 gikan sa Iligan City. Ni Benny 2015. Kuya wag mga username ani nila ilise nga mga username brad para indot pa di shoutout ba. Mo shoutout sa tani Polo Ginyalin. Sani Polo Ginaling. Pagka ginaling lamero gina. Mo shoutout sa tani Blink 188 gikan sa Shanghai, China. Kuya po kayo nakaigo na tag China ni mga brad. Nya mo shoutout sa taning Sherwin Perez YL3PX from Davao Toril. Shoutout ni Shotoy Bentoy 2119 from Davao City. Mo shoutout po tani user DH6EN9. Ambot kung kibawjud mo sa inyo mga username ani kay mao lagi na mo pa shoutout niya. Ang mga pangandi kadi mao nga mga username ba niya mo reklamo din sa comment nga oy shoutout ko. Sige shoutout na. Basta kini si user DH6EN shoutout gikan sa ni Davao City. Onya mo shoutout sa tani Gabang Larida Vlogs 5320. Gikan ni siya sa Jensan. Karon mo shoutout pud tani Moa Vlogs. Gikan ni siya sa Toril, Davao City gihapon. God bless you too, my brad. Mo shoutout po ni Mark Kagud 01238. Shoutout ko na siya sa akong shades. Oh, kuha ni siya brad, nindot ko ni siya kay pina-Quicksilver pero nadyo ko yung mga shades nga ako pang franchise pohon brad. Mga kuyaw sad kayo, big time style ba. Pwede man gani nga ang next nga makaigo tag kuan 3,000 subscribers kay manghatag na tag mga kuan sa ato mga fans nga top fans nga grabe mo comment, mo share ug mo sub ug mo like sa ato mga content. Mo kadawat jud og pina shades nga suavage gikan ni Boy Bisaya. Mo shout out sa tani kuan mga brad Balbal TV. Gikan ni siya sa Tabuk, Mandawi City. Shout out po tani user WL20W9UB3J. Kuyawa ni oy. Gikan ni siya sa unsa man ni Baklaya, Tubed, Lanay del Norte. Ato pod ni shout out si Wemley Tejada. Unsa ni Hubog, unsa man ni Hub GG. Oh, gikan ni siya sa Aklan, Boracay. O ni atong last pang shout out karon mga brad.
Kay si James Lamanilio 7072 gikan ni siya sa Dubai. Laya po ning Dubai. Kuyawas ato na abtan ani mga brad. Sige mga brad, mo salamat ko ninyo tanan mga brad. Stay suavage unya. Basta share lang atong content sa Facebook baron or sa TikTok asa may kalipay jud ninyo. Unya ako man natanaw sa mga comments ug sa mga share ug likes kinsa joy kusog-kusog ang mga lucky 5 kay makadaog niya og mga suavage nga pang shades, pang t-shirt gikan ako. Sige mga brad, stay tuned. I love you all. Stay suavage.